Mediko ningashi abashaho bakagira ko batwabira hanshongejo tinkumanya sister no kigamba hoche hati rukundo te kurinda kondo nakizo wandi rukundo te kukwatara hari bahibaguruza kondo ahurire rukundo mani takuragana ushanga chabiro takuragana satkogamba ya abstain banyamronde kondo munya tatshogu akuriro mwiguru ngatwaza kuba sincere itorahanga katwereza amageza go kutanisa ekibine kirungi yatuha amageza go kubasa controlling feelings zitu somehow so ninjiraho nuho muharanje yanayizira mara kujati konkati you can abstain you can kuronda karinda bomezi ntumanyisa ngo basa kutaho ka control somehow konko bwiro bwinji uzakushangosha ngomushogoye gwaiza kuyija nuguteganisa munongo mwana igwa mukwatara naho uzakushangoshanga ubundi wanywa marwa kuko mshaya nagamba ushanga one thing leads to another mutachinya marwa feelings zitembo shanga tachine kwehwera so ninjira ngo tweteka techeho nkabantu konke bumwita manje ngo biteka kutuchizamani twenda tutarukwenda konka mwene byahereze kuchizamani Dr. Joy Muhumuza yagira ati mwijo marwaro twenho twakorera ki services ezo aha abantu abo kwa batendecerwe konka muri yo kwene mukoresa za omo manyetija manyetwara tugende yes so merbizo bashanga ngo umuntu abintu byakuteganisa kandi yiwaza kushira mwirwana nko kuyanagama ngo mangukiririgo okwiha mwenda katozoko yebika ushanga ngo infection za kutemba ushanga bondende karga mukubazigara nk'ibicweka ushanga amerwizo ushanga ngo yiwagira kugera mwirwariro imbera yaba yabirengiza abashahe mukono baza kubitebekanisa byanga amagaragawe gagenda tuferirwa bishye bitu twaferwa bama witwe twaferwa inabacara bitu omunshonga nkezo ayi kuteka ngo nko kujema yanagamba emwe tubitemwo kwerinda abwenshi no twarenda etari yo mushija wawe deno karwana kujiha mbweshereke mushija kana barho kana tweka abwenshi takurinda kabano we akutweka aha nabiremire ko ngai yeah we can try mire but ntuza kwemo kutwabasa kutura nabyo abo kabinji kuko bagamba family planning za family planning nazo mwezi gira complications zazo mwezi teganise mbiri so nko wagamba necessary evil konkamwe nati yabireho twaza kora no Dr. Joy yanagira ati list mugendo mwiraro seeking medical attention na no buhabuzi bwaba bashaho abakugu other than kuko wagamwe natenka omoriare na namajane na nachina nebindi binje tutakumanya so tugezeho turebe kutwakubasa ebintu byamagara reka tutakabizaniramo abo kwantuza kuhendero shange gaturuga omungalo nahabwecho nitwa Bazire Tufeyo Mnonga okubasa kujangwa abana bitu tubareberezi abana bitu bariyo mbatufaho kiza kubicengo shanga umwana yihire mu karenda yahora najwa na yongera na bakubi uza kwikoshanga ngo akiha mwenda atamuherwizo wacu manyisa ngo muzire ni woine kwa nozana part iyo kubasa kuranga umwana wawe yabasa kusigaza amagara mutijira twa plating hanshonga yo kutera karuruka LC1 no gwetwa baturinzire Gideon Senyomo okuturetera omujenyo waine akasheshekera izoba karura kansha kwantu katera ibirabiro na mnana ibyo kwezi kwitoko kuturimo kwa mushanju kandi nababeta ngumze yo kwehandikisa murugaro register zeze twaterire mu karura kabona kariya kaba muzeyi nabaye hati oine kwano za cyaro cawe aho rukutura hatari aho rukuzarwa ngwe naho kumangwembera ntahere kucira kubera everyday ugendo yahandikise then ezo registers mbija kwambishohoza then barebe umuntu wayihandikisa kwara natoro mucwekecho then ebyo toyeza kubihendera tutandike kutera akaruru kitu kandi ukinza kwatera kabacara tutera ka LC1 na nobundi nawe cyo tinkwe nangwa rimwe kutera muhereza wawe wahacaro uwo kumangwene case of anything ntaho rukwirukangira kandi ukateka mu jagumo ino usinje mbwene inyana ngo echo tucijuce ngo tuze aha bicweka bitabiyaro bitu tugende twehandikise okubasa korara twatera akakaruru Gideon Senyomo nindeba yizire mwebare mwaba smart akasheshe korwa akashatu mwakarebeka muje kureka mwe nustegerize kumanya owo aturetera natushobora ahanshonga ziha twabakira Gideon hamwe no mujenyi witu
Wewe mnonga Sister Charlton niwe Jemima niwe muri wa TV we Sorirota amazina nsenyumo Gideon Elizoba no kumuriza nko kuwagamba Yesu ryo mukaruru ka LC1 konkana na Uganda shimukugenda mu misho na mnonga atsanja no sleep tsanja no corruption tsanja no kora tsanja buri kimwe koja government ya NRM eri mbwebembezi ndakusibize turi Ruharo Vocational Institute aho murembo rambara akashoze Ruharo Mbara City nyina rukurisho merere numanya kampe cyo kurebera South Africa hinekiriyo abantu bingi bari bataruka nababinga kugaruka omu mahanga gabo bintu abantu abarintu bakora mirimo ki emirimo yene bakoraho nemwe ariyejo erikushomesebwa omu ihanga Uganda konka mwisho ngasazi munazima abantu bagenzere kuriya babagara kandi mirimejo neshobasa gukora uwo ekoshuma abakini ngambe mirimejo ariyejo neshomesebwa ari Ruharo Vocational Institute nyenda twakire principal aje tumuriza na mnonga iwo muzaya kutekateka ngo tikubasika ubuzima nkibasika mukamwita simwe to live at TV Western kana mazira na mnonga tamusomurebe amuzina ndo madari Peter engineer kandi principal witendekero ya Ruharo Vocational Training Institute nashimerwa kantu abakira yitendekero ya Ruharo Vocational Institute tuganira umuzira akutekateka ngo ubuzima tikubasika na mnonga cyaye ko mbyo bwegese na mnonga erigenda mwenu turi ishomere nishomesa ebyemikono haze ebyemikono nekintu cy'abantu bataketegerize n'icyabantu batakamanyire bukumanya ngo byino mugasho nibasa kukiraho iby'umutwe hati cyo kureberaho ubwiro abantu bayinu barira emirimo konke mirumero konka abantu tubagishomere hati cyo kureberaho iby'emikono hati iby'emikono nibihereza umugisha umuntu kutunga umurimo guru hati kangambere migishankesha tero hombye mikono namba yo kubanza umuntu natunga umurimo bamukozesa namba ya kabiri umuntu nabasa kwekozesa umuringo go kwereza ubuhereza nko kuteka nko kuba consultant ya habzimbe aho buhereza nko kuombekera abantu abokore bababizi abakora amashanyarazi n'ibindi ejyona n'imirimo no kubuhereza utunge sente ecyakashatu no basa kora products kurgombye mikono basa kujya kachimpora inkaho no basa kutunga kora products ukore ibintu nkabukure ni bakora za blocks inkezo aboko n'ibindi ebintu byena kwate na factory ukore ibintu ebiroho eby'abantu bari kugora ukatunga sente hatejo ni chances zishatu ezibyo mbye mikono okukire bindi nojereba dene kindi confidence y'abana kushanga ngo omwana namanya ngo ayine shara akore yanashoma no manya abana uko aheru tibine masiko ariyo nashoma konkatine masiko namanya ho nashi naza kweza umurimo ningwiye kokano manya ngo abana nkanura Vocational Institute abana namanya ngo kwarahize naza kutunga umurimo akorede kwa kutandika ati kushoma urida atandika akora icyo kureberaho hati nka Ruharo twine partnership na diocese twine partnership na Ruharo Mission Hospital na institution zone ziri ya Ruhara okubahereza ubuhereza okubombekera okubakorera by'amashanyarazi okubakorera by'amizi hati abeje nibabiha bagenda bakora imirimo kikikomeza ngo mwana natandika kutunga sente from day one yatandika korashye yatandika kushoma hato mwana akora ati ashoma ayinamani ariko manyangu ecyo kora kikozeye cyo Muhammad omunasa kwebuza tyo tugambe y'ubwegese ntugamba ki nkam Ruharo nishomesa ki yebare munonga hati Ruharo twina amashomesa level ya certificate ne ya diploma hati certificate ntwashira abana bakwebahereza ni yakana hati nibashoma kombeka bashoma eby'amashanyarazi bashoma ebyamizi hatabona abatekiniko bashoma ebya saluni then hatuina abana abakushoma ebyo bushobozi ebitwete bya business haza abantu bakumangwe bya business ndibye mikono ebya business ndibye mikono umuntu kushubora okakosa ka senta ko yine okihame sente nyinji ni skill
gusona iby'imikono mbwene hatebyo harimo accountancy harimo abahotel abakushoma ibyo kutika hatabona ni business harimo n'abakushoma ibya secretary so arengo rwa diploma nitushomesa civil engineering tushomesa mechanical engineering hata civil engineering aho nongwa abana barawaga makaga engineer hata aho nongwa then to electrical engineering then to n'aba vocational education abakushoma fashion and design abo n'abatailoring abo tubina level ya certificate abakujeka ba sister Charity abeshongozi twine designers barunji munonga akwa equipment tujine kumara twine biharane by'amashanyarazi twine ku designinga twine by'imikono byona so hati ezo nizo kosi ezituru kushomesa umbugufu arurengo rwa certificate na rurengo rwa diploma hata umwana nabasa kutandika certificate then hata ya upgrading aze diploma Senyumo Gideon ngo mazina yo muri wa TV sasa kutegitayegesha Tweriro Halo Vocational Institute aho muri Rembo Rwambara akashuzura haro inshonge yatetu mwanyugu akashusho kino muri mugwanje konka tureba waza kuzo muri mugwawe wakoraki umutego wawe harumuki numa yeberebi abwensho mesensia ni wataragire mu ishomero oyinegarka omwitendekero okatunga cyandiko amurundo kuturaze kushoma konka baza kuika mwanya gwa kanjire nka Jemima no sika chips turatunje cyandiko kagendo wasenyumo Gideon yakwegisa kusika chips konka to ine chipapura cyona hati bitvet TVET neza kuiko wawe ekubuze Jemima akatunguno kasharota akamondo kasharota then ba crediting niho turije umwanya agamwa amatendekero nkago yonje kabura muzima aba kutekateka nguzima ebintu byanje ati kankweke cyo kurebera aho cha saluni hati saluni umwana harivo ya diploma government ni mushashura miliyoni 2.2 hati twintoronda abana bashomere saruni hati ba saruni bona bagenda bashomera azaha muntu amushomesa konka kapaparata kozeki takiri akapaparata kine konka hati kwako bashomere just with a diploma hati umwana wa just diploma yonka ya saruni bitubwe uyishire hona no kuzisubwa hato mwana wa saruni yatandika ka saruni ke ebyara nabikorera shirinjo mutwaro yakora abantu be batanu ishoki nibarukorera zingaye yakora hatezo ni sente zikwingana ki hata abantu turiyo ntubona abona ntuzokuna nuko ebintere rime sente birya Uganda yitu birya twetenga kuzahari ibintu birya kandi ikindi urakimanyire ngo by'imikono nibikwera umuntu wesentenche nawe kwika arevo nunje shobora echo kandi shobora rero hati nkanye nkazo mutekiniko ntandikira cyamushanje P7 najir nazo mutekiniko school rerensiyo na yayomba makatawe kana nkazo mutekiniko hati batakumanya ngo nkadi yo nizo muchama nazo mutekiniko nashoma level 1 natandika nakora nashoma craft nashoma advanced nashoma diploma nashoma diploma ndijo umutekiniko education nashoma P7 nashoma degree mu engineering nashoma postgraduate ndiyo ni marira masters kurga P7 hati echana nigizo kwihayo no kugira ngo tekiniko neherezo mugisha omuntu wesentenche nawe kushoma courses ezo muhendo abo kuba engineering ni course yo muhendo course y'abantu baburijo konka tekiniko ejine yihayo ehwero omuntu nawe otine kasente omwana wakamuteko mutekiniko akarugamu akingana n'umwana oshomire ntare akingana n'umwana oshomire akingana n'umwana oshomire mu ishomero eryamani enshonga niyo wegese kandi wegese omushaya yakweza obujurizi from P7 ari narumba masters nabo wa professor na nabo wa professor ninja nabo kuruga cya mushanje hari umuzira ryo kakutekateka nguzima umwana wanje kuruga P7 ningaza branching off naraze ye secondary na higher na university nabyo nibirungi konka new curriculum ata best abana ba secondary nabo batangira ati kuteka ijo mbere ndio muri shemo ko ari tendero nashanga abeji bani bateke ibintu n'ibindi nkebe that means they are bridging a gap akagambo kiyo kawo kampero bo tukusibura muri yebare munonga
hati enteekateeka y'abantu okuhinduka ni kikuru nikiza kuhindura ensi yitu twaguma tutahindwire enteekateeka tukateekateeka ng'okushoma ni nk'okwabure 1900 nituzaguma tubona bwine kandi tekiniko egi y'okureeba n'ekintu nari vocational education abokuba nagamba tekiniko nimba nakitaha ni vocational nicyo kintu kyonka ekikubaza kwihama kagito mbugoro hariho bumba ningambira abantu nti nicyo kintu cyakubera cyabe nkibasa kutwiho mbugoro ni tekiniko yonka niyo abasize kuhindura family yitu n'ekyanga kitu aboko batinkanye mpwerira abantu bingi ukutunga ecyo gukora umuringo wo kubashomesa mbashomese by'imikono nabo bebisaho ati sofanye ne technicians bakorengigana bebisize arevo yegomborora yonka so hate icyo kikoreka ngo vocational akwate kukoye hate bizimbe byo kureba abantu barayombeka mpaka priva nakora program na gito mumbeki barayombeka mpaka so abantu bahindura enteekateeka abana babo begeso gukora enteekateeka ekirungi etandikiro mu new curriculum government ekozere cyo muri murungi mu gwo kutangaza kushanga ngo hati enteekateeka abana babatandikira hansi kugumana bagihindura nabajango obwiro muntu oshomere nawe nabasa gukora n'emikono bakabateekateeka ngo nabanshomere tikwetenga gukora tingwetenga kwendeka akatwa tuzeta white collar jobs white collar jobs now these jobs is okureba zitize mikono zeta blue collar jobs akora nakegerizo twakunda tonje kuganira we kusirariebi tukunda kutonje kuganira dikatereze namba yite esimu namunonga yeba rero out of vocational training institute esimu 0 mushanju ina atana omuzira gikwate namunonga yinjire umuhugure 0 mushanju ina atano nemwe chenana nemwe 05 esimejo 0 mushanju ina atano nemwe chenana nemwe 05 akobujuriza n'ibindi nk'ebitu akagamba utezera n'eshara ako ni kumanyana side y'endije ni nkikiriza Yesu Kristo kumujino magaraganje icyo ni kimumbi ntebimbasise kandi bimpira amani na numbukozo wundi kwereza okujunwa ni kuretera abantu banyisiga bampereza imirimo bampereza contracts bampereza consultancy works na nebindi so nasigara ndi madari Peter engineer kandi nasima mukama mwebare TV West ku tutayayira ebigambo nibyebyo tukabe yo wihamukiha nye cyanje nakitunga nayiga blue collar jobs ebucyari no kwano shanga TV West cyamushanju agihangwe shahibiri agacenchure na sasa nyumo Gideon no muri Mburambara Kangaroo Studio Jemmy Mana chat bagumza na program ya Simuka webare senyomo Gideon okutuletera ahubwo musija wamane kandi nshonganizezo twantugamba ha mindset change omweni cyo kintu ekiturekire omboro twine kwikiriza nguwe embera hate iturumu ense iturumu generation iturumu binji bihindukire so tokaga umuriyo wakare twine kuhindukana nebyo na hatwaza kureba nka za homework zabana ningengeri bari muntu washomo za primary na secondary zihindukire so nitwe nkabazire deka tuhinduke na nembera deka tureke kureba vocational studies keza abantu abatine sente z'abantu abatine bwenje bitu tuzirebe nka step yakubasa kongera kutwihomboro kana no kututasiza sente omaka gitu katumure nsakwantu garuka twine mpapura z'amakuru tugambira ati ni hiro huto bunuzi kandi hana je nsakwantu kuretera abajenyi okuruga muntu yera high school nabo ecyenye nango gumaha bo kubenshonga tikine nyinji bunonga utarga program asisimuka nehinda Yo, what up, it's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiya hakuba manjisa mwena himuri ngwebirabiri na bitano byo kwa mshanju tsakuba turi hamwe kacheka stadium omchini hero uta obunuzi Radio West ne celebrating imyaka 2 na mshanju. Please show up and show off. See you there. Ebirabiri
mushanju w'umwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira emyaka 2 y'ubuhereza omurundi ogwete zakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza abamani omwihanga radio wesi wakuretera kine hiro hutobonozi Omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kandi nyenda kwa manyisango ebirabiri na bitano byo kwa mshanju ntwa turi aho mchai kacheka tuk celebrating getchini hero cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byo nanu kuchiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. Nera my lover, yeah. ebirabiri na bitano byo kwa mushanju w'umwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira emyaka 2 y'ubuhereza omurundi ogwete zakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza abamani omwihanga radio wesi wakuretera kine hiro hutobonozi ebirabiri na bitano byo kwa mushanju w'umwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira emyaka 2 y'ubuhereza omurundi ogwete zakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza abamani omwihanga ebyana bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera umuziki ebyana bakakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere nakawe ay bambe isha tukuri byafwayo utahamu nisheje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio rugeitanganda omu myaka 2 mu buhereza Radio West mampure echini hiro hutabonuzi jajirwa Pepsi na nyekejo people sako dance for them. TV West Nehinda wabari wachiri itwe mu program ya Sisimuka wachine Jemima ayebare hamwe na Chobutunji Charity kana kanko kire akutwantureba ebija omumpapara z'amakuru tune papara New Vision hamwe na no papara ora Bukede New Vision yakasheshekeri zoba noza kushanga hamutwe bakugamba hari youth choke on Viagra numbazi ogwabantu ogubaru koze abana bagenda mu nshonga zo mbonano nabajyangu nugubongera amani bitu nabajyangu minors access prescription drug over the counter echikumanisa ngo minyeto yitu erimunegendo mu nshongezi ahame akameto munonga and of course jembazi nebe inamani kande basa kugira ekibeki ya leta ahamagara gabo enshongezo barimuno bazishoboraho wa page ya kana na ne akatanu wagamarado agakwiciriza abana kutunga jembazi kandi ubwo bagagambaho ci pharmacies nizo zindi kumanyisa bayongera kubishoboraho omuri papara or New Vision and tureba mu 7 bids farewell to the Dutch envoy Ninga Shabade ambassador wa Netherlands omuri Uganda tureba asibwire nebo bwiro bwamaziro mu Uganda enkwatanise ruho hagati y'amahangaga kana nabinji ebukozere ombwire bweye okwetarigayo ntureba nshoga za corruption ziri mu zigendo misho mwihanga ntureba Chris Obore kandogo na bire na kurebya communications on parliament hamwe n'abandi mukaga babimire bail izoba eryanyo mwebazo barebecireho mu court and of course baba remanding until a later date noza kubano byeshomera omuri papuro ora New Vision bitaro namakuru agakwereka mbu obirari speaker wa parliament Anita Monge shayona naza kwa narebe ko mukoti ari kwehozaho anshonga nizo zimwe ezikwatirine na corruption. Vision Group to partner with Enabel on skilling. Yes, Enabel na organization akaninde bangare kwatanise ibara muntu baza kugiraho kujo mundu bakaya
kuyamba abantu batunga emyuga ndebo ko bakubasa kuganyuramu on program eji aha page ya kabiri then izobere nyuma bazo turebire abembezi bitu vom parliament ubundi bakwandika committees eziba batiremu zitari zimwe na zimwe bitati ekitangariza abantu ntureba mbo Anita Among bam assigningire under committee erabeneye bembera Francis Zake abantu nibenda kureba ekirabenchi baho omukustama kwa committees ezo ahitorashange ubundi Francis Zake ayebembire committee akandi Anita Among nomwe ombari hansi yeye nabaza ko nojara kubishobora rebo mwebembezi wawe na committee ibamutireho na nabindi binji weza ngunzeyo bantara ina tinkwanga no batakora disservice abantu bakunonzere because I think nka woman MP witu Wambara City bafuteka nkaha katuje ngani nyanga infrastructure ninga resources baba takachumanyire mazima baba tarmanya kubakantaho nayanga kana tubashobize list manya tuzakwantureba cyo mtunji charity ya natural resources na nabinji babenu be posting gira ati nafuno mugisha kushanga abanselectinga aha committee imbantarzayo chizina chabo bachitsugaze tuza hansi ya Zake nto nekitumye kushira munonga mwagize opacity yanyu tabonire tinkuza mino gembe bandugare okay sada zakwano byetunjira barebena nabandi abebembezi banyu babatira ha committee and of course nchibanchi yamba katuje nko mwebembezi Wambara City bakuteka under the education committee aho no rabiza mebizubu byawe wano basakwetegaje obunde bukwatine na ebyari muno facing on constituency yawe and tureba whether experts one of El Nino debana ba mindset cyabo kito itukumanya ko muri Mbara akashana kabira akashana ate batugambera kibano bagamba akuja ngo ombwire bo mission haza ko hariho enjura yamani munonga. And then tureba rukwago appeals for treatment in India. Yes, abena shabat kumwa kunyikiriza nkajena kafunu bujanja bi omuri India tabuka magara atimarunji ntuza kuba tureba kote gamberechi and yonka government inentekateka chi anshonganizo zumwe iwo rukunde byemzano akushira munongo bwa hati World Cup bweri munegendo misho mu digital yamani noza kubano byetunjira hamwe na local sports zo munda yihanga utakazi fera omuntu papara New Vision abashirinji enkomibiri zonka Echene hiro huto bunuzi chiriyo ni chihinda ebirabiri na bitano kwezi kwito kwa Mushanju omuchayi kacheka okutaha muno mutwaro abeshongozi twine nkuyanja abarije kwa bebembirwe Shiba Karungi Alien Skin Ronald Mainja Fefe Busi Faino then tinababurenje rwizo abari kwingana higwa akasheshera of course abantu bitu barunti bakwasa kuburamo Matt Henry engineer Jovan Nkunda Nora Vale Music Besinsi no Culture Troupe twine Megaton twine Peterson MA twine Omega 256 twine Rasta Chaz twine Truth 256 twine Sister Charity na nabandi binji abunta kagamba munaheza ninkweta iwo buseri no buseri ko ijo mukinihiro huto bunuzi tubase kuta hamwe abo kwambagira ngo akarunjo kendezo wawe kandi wabura umushenya atandikira umugombe jerebye mwe twasa kweta bahanga hari ngo kwe hari kandi murya nimbeta ibiro 25 okwezi okwa Mushanju omuchayi kacheka turatandika kare muri turuturu kandi tugaruke turare tugende nkanyencha kare iwe obotashemererwaho noho wakurugire zokwe you come with your friend, come with your partner, come with your soulmate, you know ano mwana murete aboko biturukoreka nebirungi mbone twazo mu papara orwa bukede nabajante ebitute omumyuka wa president ewakatikiro that is none other than Jessica Alupo no vice president owihanga lya Uganda ajiro wa Peter Maiga katikiro wa Uganda checha mututeyo indaba bireta hwaha omurupapura orwa bukede twagarukaho kace
mkwatena nebya Elias Lukwago former Lord Mayor ahaborembo rwa Kampala nibajante byabade mu koti ku misango je nibajante biri mu report ya abasawo abe murago je bawereza mu koti amakuru nago ninde babagatamu amagaraje gine kubana garebererwa, and I think he has the right okubasa kutunga treatment. Then tugenze ko katono kumwanye no manyaturi y'abahinzi bo mwani abanya-Uganda bajanti ababbi abateme emiti mu Masaka basatiza abalimi bashanga umwana gwawe bo bakwata umuhoro batema ushanga gurya hitaka mu Masaka ishonga bazireta mu rupapura orwa Bukede. Then bajanti balonze obuchiko bwa parliament. Anita Monga bamutade wansi wazake tujja kubiraba kategerezo kubira tambure konka you never know kujango ubundi ukamuharahasa ninga akakuharahasa ibyo nibiwa, then we move forward tweno umukombe kihanga tarumwe byayiwe no yera ninga no yiragura so long as twena twaturi abanya-Uganda newora sente kusimu nzijibwa ko musoro nga nsasura buza commissioner wa URA nabwo yabuze kibuzo cye. If you also fall under the same category that would have asked that question, you better run and grab a copy of Bukede izoberi obase kumanya okuba no shashura okuba kwiyaho mushora baba URA obukade 10 betabye mu rumbe rwa Ayatollah benagambire ngo akafaho kwa kabiri umurutaro ryagati ya Iran na Israel beten bakoreka ngo kwihafa mazima tabaka muzikaga ahabo kuba urutaro rutwire rya higoro batiro kuba kwasa kuchikora, but this time around rukakanye muko neba lyoka bamuzika kandi bajango bukadi 10 million people nibo betabire omukuzika Ayatollah wabire nabebembera bita yahendire ayisirwe. Then intwara mucyogo kubamanyisa ninga shobusaso ubu okubamanyisa ngwiz ekiro cyanyumwe bazyo team ya Egypt erukorga hakizinga cha Africa erimo muzana mukuru mukumanyanka Mohamed Salah nimwe abazyo ekiro cyanyumwe abazyo cha bahanuka omumpakeza is a World Cup barukusingwa team ya mnywani wanje Lionel Messi ya Argentina obarje nyuma bakasiya goli 3 ahari 2 kandobwe team ya Egypt niye bandize okuteba itire mu goli 2 bito bari abija bahika ahakubarabaho bahendera babahanantuye nareba abanya-Uganda barufutere meza bakugira ngo Africa ni manyafutandika je nora binuze ujeto tinitwe tubine nkonko khendera ngweshongejo etire netorema bitu nuko bigenzere bityo byo mu pakeza World Cup kandi ezo ziyonzi bihayo twatwara mu quarter finals. Right, program ya sisimka kiri mu agenda misho kandi of course tutegerize abajinyu bitu kuruga ahari mu Tierra High School nwaza kwa bino health camp nazoshonga eskwenda tugambeho akasheshe kerizoba kandi nyoniwe necitwataho kucira munonga tantu gamba kintu ekikwatirine namagara nyenda mugumeho mutakafera ekiganire echo obwa hatikatizo mukanguro kace tuza kwantugarika nabo mutakarga TV West. Charite tugamba ali kanso bwire bulingwa batero muranga gwa kansa breast cancer, cervical cancer, yes so kansa no bugyo butakukira kuko wabo rwire kusinga munongo mu Africa na no mu Uganda yitu then very passport yo kutaha wa ruhanga wabo so konkati no manya
myaka yahingwire ikizibe kihango tukaba tureba kansa y'umuntu gwanye nenda ekija imuse umutwe munonga kwagiremo HIV especially umbacara cyo mu cyaro ine HIV yari yakatezo kango kwato kansa y'umuntu gwanye nenda then tuine kansa ya prostate ekwata bashija abinja barenze myaka 55 mwene zo bakanza zizoba konka kandi tujya tuwebwa ki kansa zindi kansa y'amabere ne kwata bacara nicyo mutumane konka ari twata colorectal cancer ni cancer ekwata amara amahango hamwe na n'umushumi kwa hitu kushoreza okay colon then rectum then cancer so icyo cyeke cyuherekayo eki amara hamaga kuhenderera na hitu kushoreza kansa ecwekecho itanje kweyongera icyatuma naja ngo nezo tujigame no kugira ngo just umubire bihingwire bice ndebire cases zina az'abantu abine kansejo hazana n'ikindi no kugira ngo umunsi yona niye kuratira lung cancer umukwita abantu abanda umuri cancer so tuine prostate cancer ya cervix y'amabere then tuine cancer y'ebihaha tujya tugira kansa iyo munda yes ko kugira kansa yo mu kifuba no bano gukorora kumva ikizibu cya kansa yo munda nibagire babwakire neberi uko zenguke iwe no byesere bya utosha nkarwara sazi nyontura ngo mirirwe kuzo mu toilet nturanye mu kekirukano kumbe baki eba kansa okay so nicyo tuganira herizo ne kwata orura warwatora yes oruhango oruhendera then hamwe na night kushobora director yeah hatshabunchi byabe binywani because byo mwanya gumu nibugumizamo kuko rwo mu ruhango oza umushumi ko ahita kushoboreza kandi ibintu ebikureta kansa ejiya iyo ruhango nibyo mu kureta yace yahita kushoboza ya rectum so jo kureta colorectal cancer. twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe na beninde bantu kandi tegateka ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina binini kokana abana ekediyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterog. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Radio West wakuretera chini hero hutobonozi ebirabira na bitano byo kwa mushanjo mwakogo omucishayi kaceka obo turi kwa muri kiremya kabiri na mushanjo y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite mayani tukuretera beshongoza amani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bikakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere na kawe ay mambe isha tukuri byafwa
wayo utahamu nishinje mutwaro kumokuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Radio West kamapure echini hero utabonuzi Jajirwa Pepsi na Nyakejo People Sako dance for them. TV West Nehinda webali wachirinitwe hon program ya sisimuka akasheshe kerizoba umuhereza wawe ochine Jemima ayebare natugomsha akutaya isa banyani bitu kandi abajeni bitu kuruga Montuyera High School ninza kubahereza omugisha beyanjire rero tugumzemu na kiganiro cito akasheshe kerizoba basebo nabacira webare kutwakira Jemima nza kutandikira ari we toyanjire kuja umuntu wakure umuntu go kubanza base kumanya webare Jemima izina ndumuzahura Yoram kandi ndi head teacher wa Montuyera High School Kitunga twashemererwa kuba nimwe mu program eji kandi tubebaza kuthostinga tukagamba n'abarebi kandi ababurikiza twakwakira sebo amazina ni Nyamasiko Collins ndiyo mushaho kandi ninyenye bembiri timu yaba abeji na abashaho abarumba gukora shahezi abarumbe bembiri umukoro gwitugwamani gwa medical camp ninga timu erne coordinatinga ninga negezaho kurebeka ngo izo bariye 2010 na 2011 byabaho kandi abantu bona bije abatunga obuhereza bw'amagara uba ku expectinga kutunga ibiri bibiri mbonanye nashimerwa kuba ni mwaka sheshe amen. Okay, aho nuco kiganiro cyitu West ahituratandikire Montuyera High School kutwa tugamba Montuyera ntukira kujumanyira munonga ombinte bukwatirine nobo bwegese mukashara muta kuja kandi hati muongere ona naco kugira ngo mutandike gukora za health camps wabare munonga umutebekanisa ishomero n'ikintu cyangwa munonga nobukire kirye cyo bwegese konka haro ibintu bingi ebikimekwa nikiyamba na community erikubetorire ishomereryo abo kuba ishomero ryonka turukweberaho rine community rya around kandi erishemeye kuba nirihereza kurenga abyo bwegese so harho abantu okugumana bamanyangu omwishomero nobashashura fizi abana bega kikomaho mweno shangu bono batayo konkatine kibakutunga mweno kishomero kandi nanabeji abashomireyo abo ko appreciatinga ishomero kandi na community area around tukagira ngo dekana abantu abatwehingurize nabo twatagaye nabo tubaye obuhwezi bamanye ngo ishomero tubwegese bwonka konka haro n'ikindi cyangwa cyo bakubasa kuyamba. Alright, ninjeje ni initiative anunje munonga kandi mu mashomera gari yo kwenja mukabe no murebera aha Montuyera High School mutaka koma kwereza abantu bwegese burunji bitumurebena na aspects zindi eza kubasa kubatumura kanga mbona Dr. Tim kumanya ko yabe wabirori part of the previous medical camp. Yes, twistia emirundi eshatu tukora medical camp sezi old boys ninga abojo na abashumireho Kitunga ntwerundana buri mwaka gati y'umwaka na munongo mukwezi ko kwa Mushanju to identifying teams then twijatandika to organizing funds emibazi chi byone kwetagisa gukora medical camp. So twistem rundi eshatu tukora medical camp so agent round ya kashatu tukora medical camp page and last year tindabase kwija kuba ni mwe hano ya konka kandi nyuma tebekanisa ku making sure ngo buri omontarije atunje service. Yes, so atu no murundi gwitu gwa kashatu tukora medical camps nezindi tuntu wengera kutebekanisa
na n'umwaka ogurukwiye so medical camp yahwire nanye ndotitere ekishani bikagenda bita mukatreatinga abantu bakwingana ki kandi ndwara ki maybe ezakirizeyo cases omubantu mwabe nomuragura yesu bari ikibuzo kirunze icyo umwaka gwahwire twatunga abantu bakurenga 10 so nho twihirire kugira ngo twore hatebero bibiri inyuma ho twore ciro kimwe cyo tugenda kunka tutishikizo bwire twashanga ngo n'abantu bingi abakusigara batatungire buhereza kandi barukwenda mwe twashara mutwajanka tubahereze ebero bibiri kutwakiganira nka team twashanga ngo nikikorwa kandi kibasika twine support kurgo mu school administration so kutambura nitwe in this process so indwara zikushinga yo kure kutega yesu twasinje kutunga mu kampe yahwire n'indwara zikwijana n'intura ninga ende y'abantu non communicable diseases so ninga zikweta NCDs ebirebi muzo za pressure shukari n'indwara nkezo muzo sinjire yo kureba ombantu bitu mbweno no kwenjeraho kushaba abantu bita baryo mbicuka byantungamo narkunjiri abariha barabase kwija 210 na 211 bamanye ngo mbakutunga ubuhereza uburi much more targeted umuriye ndwari zinashobora ntebwe kugambana na kintu cyanshomesa yendi yanonje aha kubeze ndwara ntikimanya ngo zikira kutandukana na n'indyambi kunywa amarwa kubisikire bihebyo so ntwenda kutandukana no kushomesa tugeraho umukoro gw'amano mu kubanza twigura then tugire no kushomesa kwa India nonji kugira ngo turebeke ngo omuntu witwe na ningo umuntu wena arashomisizo kitunga ninga ino mwana kitunga ninga yetorira ishomero ya kitunga mu Ntera High School yabasa kuganyirwamo mwene package impango y'amazoba gabiri okay akatugarike kache owa head teacher imwe ka demonstration ni chimatu mwetebekaniza kugira health camp ndijo mwetebekanisize muta health campaign tugetebekanisize kurungi munonga abo kuba kuyatwayeza edition eyahwire yo mwako gwahwire tuturasitamire tukagumiza mutu atandikiraho okutebekanisa eyo mwako ogu kandi nyenda kuhamiza abantu kugira ngo twetebekanise kurungi embazi tugine kandi abashaho na munonga abashomiro mu ishomereryo abo kwa no binja butwine kampe yahwire tukatwine babintu barenga 9 bija baparticipatinga kandi ugu murundi ninde abona behireyo tubasa kurenza abashaho igana abarebe barho bakuturitinga indwara zitari zimwe na zimwe batu manyise ngu nibaza kubabaro mbwenu twetebikanise kurungi abantu mwena omushawe yagambo habetorire mu ntungama na rwashamire na rukungiri but we treat everybody that comes abo kuba omwishomero ryitu nabakutabeji tubomwa hihi honga araba kurugaza isingiro namwe nuko bwahwire tukaragurira abantu abintu baragazakiruhura zisingiro nkai so weva urabe natureba hatiya akamanya ngo umurango guruho amanya ngo buhereza buryo kandi no bwabusha tariho kushashurana burwa ko burwigana medical company za kuberinkai neza kubanekorwa umumbuga zishomero mwino babe niyo bisha okay tuchine abantu kurga mu Ntera High School Chitunga muri Ntunga moto umuntu gamba anshongeze kwatena na medical camp ninga short sisera rebya magara obibari umuntu batebekanisa kind of course kuko bagamba nuza kwaryo mu mbuga zishomero iwe nanye ntitwata okucira munonga twahika aha kintu echamagara a doctor wandu chirimuno tushobora anshongaza non communicable diseases kugira nizo cases nyingi ezumwa treating njire umukureba kwawe nico kitumire ezendwara zayiyongera mu bantu eshonge kubanza gwenki indwara zo zikanyura mu bantu bitu one nikitandukana n'ubuhabuzi bw'ibyo bibashimire kwana barya twine misininga twine ebintu ebituri ntumayangu nibyo byishikiro mu umuntu yayitu konka twakubireba mu science bigwiri nkecho kurebera twine entekateke kutekateka ngo byo kurya birunje nebisikire twine tekateke kugira ngo
naza kunywa nka soda nyine kunywa icupa nk'itanu n'umpereze cyo kurebera so twine myths ninga ntekateke turumba bantu bitu eyitukuteka ngo niye sinjire ku drivinga ninga kutambuza endwara za obesity ningo kuba bahanga umunonga fukari pressure n'ebindi ekindi oiro lifestyles z'abantu na feeding wagaruka kwetegereza na genetics zitu wakwetegereza abanyasayansi uko ugize kushobora distribution ninga okubaho kwendwara zimwe no kushanga ngo zikanyire ombicweke bimwe kukire bicweke bindi mbwenu ecweke cha Western Uganda kigyo bicweke bikusinge kuteganisibwa shukari na pressure so ntuntekateka ngo this is nequery one of ninga nchikubachi ambite kuza kukorwa kumenya shani twateka itafari akurwanisa ezendwara ombantu bitu kutandika no makagitu kutandika n'abaziri bitu kwambo batushomesize ninga bwire bibineyo brothers bitu bari bashomere so noteka ngo twakorera comprehensive plan ntuza kwatira itafari hango akurwanisa ezendwara ombantu ninga ombicweke bitwetoreye namazima binji binendwara tubakumanyaho kuza anamarwaro ga hato umwe gabaga gumire kuzayo kashanga watunga services so ni mpamyango medical camp hine echera yambe mnonga head teacher obwa hati medical camp y'umorganize injire muorecherire kukora ninga shobuni keze ndwara ezimwa kwenu muja maybe abamisho abamino tuza kubakora priorities zanyu niziha medical camp page wabare mnonga umutebekanisa haruho endwara izimwe z'abantu itwe ombyare twata kumangu no kurwara turwire mwene ngecho kureberaho nkamino amino no manya itwe ntubanza twategereza ngweri no rukushashe dero bone kugenda ngo baze kurukura konka umburyo bushikire tukabe ntubantu zo mu marwariro tucebeza tureba amino gitu garagata ngira ngo umutebekanisa yici yabashaho amuherwe myezi nkesha tukabe noze ocebeza ureba amino gawe garagata konka umuntu nazarwa asya imyaka nkankaga nshanju atakaza kucebeza gamino shaneri no kurya kujo kurya mushasha kaze yungu bargihe munabwe nagenda ngo bagire kumukure rino so mweno eco naco ni kimwe umuntu ebekanise yitwine kugira ngo nobwo ko urukurota kushasha ikaho babanze bareba mino gawe garagata rero bakubo habuzi no ko kubasa kugarebera kugira ngo buno gatakasisikara hariho ndwara nkeza misho amisho umuntu nozokwe ushanga utakuhwezaje kongo umuta kucumanya ngo tukuhwezaje until wahika amushaho ubundi no manya hine teste iba ku bantu bakora batahariye ishura batahe letazi ngushomaho ukaza kushanga utakubasa kugerera konkiyo ture no manya ngo amishoga hogarije so ezo nizo ndwara hariho cervical cancer ninga cancer yanyenenda eji abakazi bingi batwire babajine konga omwe taru kucimanya ngo agizirata ngo agine ata muhero baza yakwika kuceberwa aba yatangira ukushasha umushanga itakitambwa umuntu yagumiza mu yafu so eco ebyo ne bimwe ebiturabe turagurira mwenu ni nyetabantu abaryokwe batakategereza kugira ngo babanze bashasha bije tubacebere hariho na TB abantu bingi babine TB konga batakucimango bagine so ntshaba abantu bije uburwirobwe tubucebere rero tubaye no buhabuze yes twine nko ku headmaster wanje yachobora twine specialized units ninga twine abashaho abari abakugucire abino kugu ombintu mwena bwenu twine nko kuyachobora abamisho ne team elfure frege dibine byo kukozesa mbwenu hano mango ine kizibunamisho nkanya hayija tuganiremo turebe okora yambwe nko kuyachongere cy'abamino nacho bari sorted aba TB tubine twine actually akucetegerezaje twine team z'abantu kugira ngo nshimango mbyaro bita abantu bare cerwa ninga baremwa kutungo buherezo mwabwe nko abwa ka sente nachi so iton tuteka ngo twakuretero ugu doctor wamisho kafuna chance ukamurebera busha no ine cyo kufunamo
medical company yabusha ne yabusha tarushashura nachikumba obizi vyona n'abantu bakitunga babishashwira ibyo nabisorted ngamazi mecho n'ikintu cyose then nareba na HIV testing na counseling services. Yes. Tukwa tuyine kuchebera kwa kuburire bwa sirimu aninga kakoko kakureta sirimu so omuntu wena naine kucheberwa buraho emyezi 3 na no kindi turiyo mbiri bwa prevention ninga obwiri bwo kwerinda kuchiro kutambirwa so omuizo ahizoberiyo ntakwaraho kucheberwa kwabusha ija ocheberwa umanyamagara gawe wawa tunjiro burwire noza kutunga support kuba tukoragana na amarwara gatwetorire rwa Shamire Center for turinabo kugira ngo abantu baratungwe izoberiyo babe nho batunjira obuhereza so koma kuchebera aburire bwa HIV bonka tsakwa twinda nezinde ndwara zirenze chebirwa na munonga izino kwanza chebirwa mu bantu bitu katibye kuyashoborwaho nka hepatitis B abantu becaro umuna baso butagicenga yes ninga oburwire obuteganisa ekine so byona nibizakwane biceberwa ntuka twinona scan so twashanga ngo no itaga scan uko no sindikwa no kurwa scan immediately results ostunjireho ekindi nebitabiyo kwandikwa mu bikwa bishashurirwe ngweno cyaro kujana ekitabe cyo kiba kucira kututuma icyo kitabe cyo tuza kwijana cyo noza kushanga kataba hishomero karohona na rogo yishomero ryitu so noza kutunga obuhereza buronje buzima kurgaho ratahiro mu ishomero paka aho rashorere services zono stungiri. Okay. Tushirimo tuguza mamisho na Montiera High School obekwatanise n'aba OBs bishomereri abantu batere kanisa medical camp ebiri 10 kusia 11 okwezo ku and of course ayishomero ryabo nibenda kuragurira abantu umuntu arazitari zimwe na zimwe atware cervical cancer screening and tureba eye and dental care services ebyamisho na namino HIV testing and counseling services kucheza kakoko kasirimu akana no kwabura maybe kwa kubokino kwa kubasa kutura nako ntureba diabetes hamwe na blood pressure ninga cyaitu kumanya kashukari hamwe na pressure and of course na general medical checkups kwa kuina handa hakushasha maybe bitaro mrgebi na bostel no basa kuzayo ukababuza bashahono baza kuba bariyo kandi services neza kuba ziriye zabusha ninjira agahana makuru marunje munonga aha abantu bantungamo hamwe na nebicoka ebiyehingurize garuka kace wa head teacher narengogu n'umurundo gwa kashatu muri kutebekanisa medical campaign sustainability age program kugira egumeho erieta imankabishomero hamwe n'aba OBs mu genere planet webare munonga umutebekanisa nintekateka ngo ntuza kukibasa abuko batubine ejemirundi eyitwira ntugeraho medical camp mutwira mu supporting kandi nyina amasukuru muzagumiza mu kutusupporting icyo ni kimwe umuringo gutekatekera mu ngo nkibasa kuba sustainable. Icya kabiri ntugezaho kushikira abantu abo kuba itonkishomero tukiyebasa twenka na OBs wonka n'abaso kutakibasa bonka konka ntugezaho kushikira ebindi bitongore n'abandi bantu individuals okugira ngo babe partners mu rumongogu kandi ogo kuyamba abantu bihangere. Icyo kureberaho hariho imwe twine Inspire Africa hariya rwa Shamira aho nabo nibamwe mu bakutuyamba twine Montiera Sako Montiera Sako Sako katandikira mu ishomero umwe konka hatekaragaho yazo nka yeri ishomero but part of us kandi nabone baturaganisa kugira ngo bazaguma nitwe twine South Ankole Diocese nayo erinitwe nekwatagana nitwe so ntugumiza mu twikira abantu bingi we reach out to many people many OBs non OBs omuntu orukurira ayine kusasibwa abantu bihangeri kugira ngo bagumene beyongeraho kandi abo tubiye twagizireho bona tukira nabo
kandi tuwongera abandi mwe naho ntutekereza ngo we are going to sustain it and it becomes an annual event in the school. Okay, that would be good. Dr. Obi nindeba la Obi's muyambere ayishomero ryanyu bundi kureba eji event yaba successful. Omurundo ogu mworecherire gukora ki other than treating obunde endwara nkezo target yanyu neha maybe nkoko akujo twa treating abantu nk'abantu batwareba ekintu cyaba successful. Nkoko nabanza kubashobora terasiti ya tukaza kwetegereza twashanga ngo izo barumwe terabase kutumara na community ikasigara niyenda mwe twateka ngo ebiro bibiri kubona to kwatkozera mu muhango twine service points nyingi ninga twine tables to designate ninga stiro kugira ngo buri station ebeyines abantu bati abahereza bashaho bakwingana bati so tuteka ngo tuza kureba abantu b'ingeri izoba naruko turwitebeka basize so batakahura bino kutina ngo ashi kuzaho karinda mpako mwazi ibyo tubarabeho so tuza gukora abo kubanza izoba ryo kubanza kubarabure kwa tukora abandi the next day yenda kubanza kusima chitunga umutima gwa chitunga kako ese kigambeje abashomire ninga n'umukimanyecho chitunga kakundwa twine na hati nekundwa twine obis ninga twine na actually n'abantu batarashomire yo abahurire je hururu bakiza bakatambura nito bakatongera kutwereka kandi ko buzima chitunga nekundwa kandi atwakureba na no mu all aspects abana nkeke mukwije kugambira twine na good numbers twine academic story so buri kimwe no society we are all squaring in one goal tuna tutambura urugendo rw'umwe urukumwe yashwangu chitunga yaguma hiburu ebiro byona so abantu bisha Okay, turimo tugamba changezi kwatine na medical camp etebekanisiwe mu Ntiyara High School obekwatanise naba Obis Bishomero eri hedi tichatwarga kachaha medical camp eji tugambira kache ayishomero ryanyu chitunga mwemerire muta twahikombe bya academics twahikombe bya facilities ezimwe na ishomero ana nebintu bya discipline webare munonga umutebekanisa nakugambira ngo hati ntu expectinga abashaho bakurengigana abareba bari mu medical camp mwino jangu ishomero yakwe ka producing kandi abana ngo abingene ento hariyo n'abakuru so umbinde bya academics twemerire kurungi ekico nicyo nicyayoreka twine facilities nyangu chitunga ni shomero rumwe omashomero agaryo mu yahangeri eritakurakinga ine facility waza yo murabuzi science labuzi eza mu Ntiyara High School tini kitano no wonder we produce such people engineers doctors many professionals so tini kitukurakinga ombikwatirine na nebyo bwegese and those facilities buildings are there then waza ombya co-curricular activities we are doing well good sports now tugambira nyohirize team zina a national level to compete with the rest of the schools in the country. We are the champions of football in Ntungamo district, champions of volleyball in Ntungamo districts, champions under 17 football in Ntungamo districts, champions Angore region under 17 handball, and so we are doing well in those fields, scouting and many other clubs. So Ntiyara High School yotukugira ngo training umwana ngo yashika academically nargayo ashongokire ombyobwegese nargayo ashongokire omubyemizano nargayo ashongokire holistically kugira ngo umwana ushomire kitunga haro environment yakuzamo ekamuremo kuturamo so mweno Ntiyara High School is the best school
abantu mwe no rukora nayenda kushomesa umwana w'umwojo muntu yera high school kitunga muri Rashamire doctor twatishirimo tugamba ha medical campage eri kuza kuba hebero 10 kusya ebiro 11 anyuko nakubandiye omumba kwenda ku accessinga facilities services inyije nachi omuntu wena kwenda kutunga services eziri organized by the OBs ninga OBs na nishomero rya kitunga iyo chora tukore ija ishomero sha ishatu takutandikana n'umukoro kuba ni event y'amani mu history y'ishomero y'iteri so because tuntuchiriza ngo buri mwaka kuza kuchikora kibonire kukiye cyo mwaka oguhuye so takutandikana n'umukoro oguragire abantu b'amani habe no kugamba kuce then tubone tutandike mbwenu umuntu wena arikwenda kutunga services sha ishatu hikayishomero otandike kuza system yitu obase kutunga obuherezo bura we no yenda ari kintu cyuwagamba kintu cya medical advice ninga obuhabuzi bw'amagara niwo tweta ijo yege okwega tukuba kumwe so yija oyege oruhurira bashawe bakweshomesa yabo eva kuhabura twine bite bimukumanya ko mbyaro ebitashikire icyo kubasa kubuza erizoba nacyo katunga ho bahabuzi cyo munanga bombyaro nibakira ko se bishaka byinji mamanya maybe cyo nchiba marira rachonga so ebintu nkebyo bitwe expectinga kwa addressinga so one and information yija ninga ndo kuhaburwa yija abashomba ko baruho tsa kutunga sessions ninga tsa kutunga session eraber continuous wija yone nyenda kucenga abwenshi bakangira ngo umuntu yakora ati nabandi so yijo cenge yongere kubuza kwetegereza kwa twena twenda kuba kurungi twenda magara marungi omuntu omukayona kakuba ari umuntu w'umurwire nateganisa abona abajetorire kagire n'umwana n'uwarwire ishena nyina batekwa kurarana bareba yabo mugurusi arwire kimayisanga abana tabarakore kitibaratunje bakwenda mwenu obuhabuzi bwo gutandika na nekanunje so ko kwijo katungo habuze umunji aha magara gawe ninga bintu byo turi no mangu nuko biri ukaza kwetegeza ukashanga ngo ko beno matwe biri nabwo ne kintu cyurunji aha magara gawe nko muntu yes okay nterebe medical companies akubaho mbwire obu Uganda ho bwetiro standard operating procedures ezendwara ya Ebola medical companies nzicira kurundana abantu nyamwinji kurgom bicweka eshonda zihanga organization erieta kuja maybe intakija ndemuni nyenda kucira kandi kahindere njenze nendware zindi so twine engenderwaho yasharinjwe ninge yahirwe yo ministry by'amagara aha kwandoringa abantu abinja hiba kwa bari nkishomero tutiroho ezo SOPs ninga standard operating procedures ninge engenderwaho yo kutura hando yinja abantu so tarabeho contact y'abataka nana abeji because areas is to designate injury ziri completely out of bounds for the public ninga bana bako batakuza mbako batakujwangana eco neco kubanza eca kandi kiri ahari screening ninga okweteje okuceberwa kumenya shanto yinebonero ubuyibora so ahageti tutireho system twaje organizingire erabene chebera abantu batakatahiremo kugira ngo abe bine symptoms ninga abe bino bonero kushanko bwebora tubitirire henjende ro kubaremba mbayamba koko nagambera twine health center for eturihihi rwashana health center for tuyire ntambura nayo umuryogo umuhando ogwo bine system how they track niwo tracking abantu nkabo so to be fully prepared and organized handling emergencies in case twatunga umuntu akajiro bonero uturabe tari prepared handling to in system irabene supporting so screening nekweri 100% vigorous ninga nekwa nekorwa to maximum kugira ngo umuntu wena atakija akatunjira ho buzo actually na bakwetegereza uburiri bwa COVID-19 tukabaga
completely ruled out on communities zithu so twine systems still in place kugira ngo twadetecting abantu bayambwa bukiri kare batakagira mu bantu bingi ekindi ukongera kutangaza ari ejenshonga tutira abantu bingi akuscreeninga abantu abakutahamu niyo tweta triage so tutira abantu bingi abwenshonga nkezo kugira ngo turimitinge challenges abantu kwijurira naho bakashanga batirira ini so ntukwa to expecting mutahamu korwaho tahamu korwaho wata so ntukwa to limiting twatasiya 30 bakorwa bashora 50 batambashora but you tuza kubasa kuchendeza contact and the health workers we are using trained health workers ntweresa abashaho abatandikire okora abatendekirwe meaning abane licensed kora ejemerum so but well prepared to handling such emergencies and the equipment ninga ebyo kukozesebwa camp kuma mushaho nawo biruho byatebekanisiye umutebekanisa nanyenda kongera waho mwenu kuwagambe bya soap saho twatanise na DHO wantungamo abo kuba nawo ntuza kuba tumwineho kandi no mebaze yitukoresa turnawe nabashaho aba district haro abakuza kuba baruho mwenu abantu bahurira batebekine kumanya ngo abo kwa no part of Ministry of Health mwenu tubakata kandi soaps bakabano bagaruka bakazishe mwenu bahurira no kutebekana kugira ngo ntuza ko batebekanisa then haro kindi kintu nahurira twagumana tugamba munonga abantu becaro na munonga no kwegesubwana naki haza abantu bo mutabu nabo barukubunonga abo kwa services zo mutabu nuzo waza kureba umushaho ngo banze ushashire mitwari 10 banze ushashire ukumureba konka mukarebana muto consultation fee erga higuru mutabuni mwe tutakagumana tugamba tukagamba becaro nimwe bakutura kuno mutabuni muyije itwe tubaho buhereza bwabusha umwanya gwo kushashire mitwari 10 consultation hiya tamwe mitwari 2 ya transporter bakore. Okay, munonga tushimtukuza mamisho na program ya sisimuka twine kiganire kikwatine na medical camp erimonete bekansibwa aba Montiera High School bakwatanise na OBs 2010 okusiya 11 okwezi oku kwa mshanjo misho kwentuza kutunga umugisha tugambe nimwe ahasimu ubundo wakubaine kibuzo ekyakwenda kwetegereza ahashonga ezikwatirine na medical camp eji eiba muno batebekansa obwo hatika tuzomka mu location tuza ko tugaruka mutakarga TV West mushanju muhereza omurundo gwetu sako bateri gumite mayani tukuretira beshongo z'amamani omwihanga Sister Charity Neija Ourahanga ya heire chichoncho Nituchimanya jetwe na bachara Kawini Banyota Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda no kutwara hamwe bikwezi na 5 ni mbeta aho mukwezo kwa mshanju omuchayika cheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bedu nanye Sister Charity I will be there Untecha mataka bozi nyowe na kareta Mwishe kabishise Uganda's hottest World Cup betting reality TV show World Cup Bang 26 on Star Time. Let's go! Team captains Nina Rose, Madrat and Chico, Dax Cattell and Shalom 256 will battle each other in World Cup betting. Teaming with experts Shuaman Segawa, Frank Ntambi, Tamale Faizo, and Sportsmaster Timo. Get betting tips, World Cup updates, fun and celeb charm you can't afford to miss. Airing every Friday at 4 p.m.
Visit BankBet to register, fill in StarTimes as your promo code to become stakeholder. Share the jackpot and enjoy free spin to win iPhone 17 Pro. World Cup Bank 26 powered by BankBet. Bet responsibly. BankBet is licensed and regulated by the National Lottery Gaming Board. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that you go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Kurkayo mukahumurako chiriya TV West program echiri sisimka ntsima uri mowena achiri nitwe okusia eshahezi turi muntu kumza mu misho twatayisa abantu kuruga mu Ntiyera High School obo bakwatanisa naba OBs bakutebekanisa orusisira rebi amagara orutukira kumanyanka health camp ebiri kumikusia 11 okwezi oku and of course nkoko bagamba services zakuba ziri ezabusha Dr. Turukuhendera ubundi bwambo byawo byamhero hamwe no kweta abantu omurusisiro niza kutandika ndukusima TV West na the entire ninga bakozi ba TV West twinamna old boys actually ahubwa kwikiriza kutambura ni itoro rugendo twatandikira imyaka ebiri nyuma nsime abeji ba Kitunga na bashomesa ba Kitunga na led by our dear headmaster ahubwa the good works ninge bintu birunje biri bikorwa nyongera nsime OBs abatambuye nitwe kurwo gutandika Kitunga katandika myaka ya karine OBs binji munonga and who are in high places so nienda basima nabo ahabwa the good work ibakozire kutamburana na kumuyashango cyo kintu cyatambara kikatandika cyo kintu cye konkati kibiye kintu cyango kuko wenza kukiri so nebyo mwebare munonga bamwe so mwe n'abandi ba partners abakwatireho medical campaign yes twin Lions Club Ntungamo that team ne team solid n'abantu bamani twin Waymark Construction Company ariyo mityo kombekana na bintu n'ibintu nkebyo twin Stanbic Bank Ntungamo manager tukuramusi abobare munonga for the good work that you've done for the school nano kwikizo katambura nito from the time we started nezinde headmaster witu kuya yazigambere okay so abarijizo beriyo ba expecting echi orijizo beriyo ijakasheshe otungo buhereza oyetahiruze kubaje ningo yongere kongerwa ukaburwa ukora ature no buriro boyine ninga ukora atwaze so byona reka tubirekere izoberiyo ija otunjo buhereza okay utuma bawe teacher obare munonga umushaho yagambaho ngo Ntiyera ine OBs bingi ishomero ryatandikira ku murwenda nkaga n'etano ryasemyaka nkaga na gumwe ruho kandi buri mwaka nirushohoza beje ninyango barache no kushaga bashadiremo no mwihango bagireho na hero mu weeks ezuhire tubiye turuho Rwanda tukubugana abeji abashomero mu Ntiyera High School waza mu Rwanda
omu government ya Rwanda na baruhabeji bingi munonga bakuru munonga abashomire omu Muntuyera High School kandi nabo basupportinga enkambeji eituriyo ntuza kutaho and they are also coming and we are also planning to have the 4th edition of this medical camp omu Rwanda abokuba Rwanda nayo ariyo community yokwe kazara beji nabo biza kunuya bashomeseza kunuya mu Uganda mu Muntuyera High School so feeling nka Muntuyera High School tuzo mu Rwanda nayo obuhereza tubutware abokuba nabo hahariyo abantu nabashobirwe tuzeyo nabo tubayambe abokuba feeling nka Muntuyera High School tushemereye kunagijura communities turi hihi kandi tuhira beji kandi nazo kunda abokuba bakwika kugira ngo bohereza beji babo omu Muntuyera High School nicyo kimanyisa ngo batukunda so nitwe yes nitwe tubagaruze nabo bamanye ngo Muntuyera eriyo then tongere oguma twatagine nienda kusima na old boys abariyo mu Uganda abokuba bakozira ikintu cyangwa munonga ari Muntuyera High School omushaho yakigambaho ngo Muntuyera niyo kundwa umuringo ogwabeja bashomera mu Muntuyera kuba kundi shomero no muri umuntu akushobora uyibuzo ushanga umwenu nomuka abokuba wahereza umwana wakaza Muntuyera High School nataza hero nayaza omuka aharya hero yomuka konkanaho nayatunga another family so abazira baryokwe muhereza abana baze Muntuyera High School umanye ngo wamutayo yazomuka kandi tumureberera kurungi nyenda kusima abashomesa na staff bona aba Muntuyera High School abwa amani aguba kuba batiremu umukureberera bejaba kandi bakabareberera nk'abana babo kandi n'abana nabo nyenda kubasima abukuba nabo bahurira bamanya ngo bina bazira abanda hishomero nabo bagumana babahurira nicyo rukurebera Muntuyera High School umushongeze mico tukebembire turukwendera yonjore yetabanta medical camp kandi obise services zumurabe mwinizoberi aha we bari munonga mwenu abantu mwena abari kutureba kandi abaturikize nyenda kongera okubeta kugira ngo mutaferwa ubuhereza ubwabusha abamwe mbasa kuteka ngo hona turashyeyo bakajya ngo umutege 20 ninga 15 ni ubuhereza n'ubwabusha busha iwe kwata umuhanda ukerekare uyije tukobuhereza obwe obutwagamba wano nabagambira ngo umwe no burwiro takubumanya konka obubwine obutabwine konka orukura no feeling ngo nona ngo ubanze yubuzamushaho kureba bundi wakubasa kububwine aba kansa yanyinenda nsa kuba ntukebera mwenu abishiki abakazi abaryokwe utakakebeza go bundi takumanya ko yemerire yija tukoreho amino nakigambaho amisho mwije tubakoreho nanobuhereza obwo kukebera sirimu nubasa kuboryokwe tukakebeza hoga ubundi noreba kukebeza sirimu mwenu babatinire ubundi girota mbwenu omanye ngo hato wabona abakugu utakagira ubwoba ija tukukebere kandi tugaruke tukobuhabuzi abuko bokugira sirimu tukumanyisa ngo wafa ninga wagirota abantu harabe abatwire bagirwire bamara imyaka 30 80 nogirwara uhika kufa ekikuru munonga no kukimanya yabo girwire de no kamanya uko kubasa kwerebera ibyo byona ubuherezo bwe ntuzakuba ntubasya TB percentage mbango mbantu babajineri yo kompora so ntubashaba ngo mwije mutungo buherezo bwe ubwabusha rero tugira amagara marungi kandi twagira amagara marungi nibwo harabe huntunguka umuyanga tyakabo huntunguka tutine amagara marungi mwebare okay obwe yabari head teacher wa Muntuyera High School and of course twatwine doctor kandi obi wishomereri bamwe abakwatireho administration ya Muntuyera High School kujambe jire ho medical camp kandi ko kutatwagambere 2010 kusiya 11 okwezo ku omumbuga zishomero ije
tunjiro obuhereza bulungi bw'ebyamagara obw'omutindo gw'ahaiguru kandi obwe biri ebyabusha ijo tunge cervical cancer screening ningashi cancer ya nyinenda then twine TB screening care eye and dental care services ningashi enshonga zikwatine namisho na namino HIV testing ningashi akakoko kuchebeza akakoko ka sirimu hamwe no kubasa kutura nako then twine diabetes na blood pressure ningashi shukari hamwe na pressure then general medical check-up so bundo twire no shasha tokumechiru kushasha rubombi bintu byamanya bando jire manya hine chintambukira ijo banzi bafira mahembe ija ojende Muntiera High School etebekanisiye orusisiro rw'ebyamagara ebiro bibiri nibenda at least bagezeho bakore ahabura umuntu and of course tutakija kushobeza konka bituna no kwega ibintu bikwatine nebyamagara abuka kwara kuchebere nibendo sigare oyina magara marunji baza kwanwa kushobora kosheme kuba norya kosheme kwa noye tantara ubundi situation zimwe ezikureta wagira endwara tukave twenda tugumuzemo nekiganire kikonkabo bwire bantu mwe tukabasa bitun mugende Muntiera High School ebiri 10 mbase kwetunjira obuhereza burungi bwo byamagara kind of course abwabusha program ya sisimu kahe kiri munegendo misho tukatizo mkwamuro kache muzei sisi no cyo butunji charity bantu magari kom studios okushemeza okusashaha ishatu zenyine mutakaruga kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza sho ngolo nonoza ki dali naliukane kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwe na nebitundu ebiriranyo a final representing 25 tugenda kubera kacheka mukini hero